ushu ahwe adwuma okokra no wanum beto se aye na akọ se ba bia okọ wanum beto nti driver for no mesra mo menuanom mo hwe na ba bia duru ne de June July emu ana ye wo no nti June July mu de nsuo no ye expect se nsuo no beto pa nti no ya na Akoma no nso ede amaye good na no asemo e ba ye teacher ni menua teacher ni Nyinahini Catholic Senior High ka asem nka bi asem no court enra court se mu nkofie me de mu asem we nyan ade e kra no be ha kwada no nti mu nkofie na mu nkoto aso mu nkosiesie we nya asem a ye ba be kana ye be wie ne akoka se teacher kodemu teacher to your fine say teacher you say first action no nie first one no video no baby start ye ni Akoma FM 87.9 Kumasi baby na na o pacho zoom ya dia no mame zoom ya dia no na Facebook for no mra na pacho kwa no ase ama foforo nya bi a share why share first one ni so hey if I teacher for huna mani o no kwasem pa ni menua na de no ye no me endorse no me endorse as a matter of fact Akoma FM 87.9 Kumasi me endorse say teacher ni de ye nyina na ye call school no ye nim se nkwada ho adwuma na ye ba ye enti wo ye diploma ye ma wo ye psychology wo ye first degree a wo be ye psychology in fact masters in education be more psychology so that one kasa no betimi atoto niema yie psych yourself nkwada no nso ye ma hu nkwada no nso nipa adwene se de esitie but the tie ne se nkwada no nso so I take advantage of the fact that akwada din semfo a teacher ni abakra me ntwa ne bi yasu betwa ba e wo se ukọ ma headmaster ologi se mama ho kwan se akwada yi teacher ni ntwa ne to ebia maami ensa nti obelogi our logbook said e be ya asemba eno no wo ho eno no ye option na menu am teacher for no bi say eno ekwan ne wadodo 7.9 Kumasi but they do baby so you agree with the system because assembly see na say one twa kwada na mfa na nko headmaster ho ama ye ni nkomo na afei ye hu how ade ni baby free ba na unlog ya by the time a bi ade akora no beduru wo be kan wasema wie no ana assembly see ye no o reaction kura beti mama o we akora no abara wo de bebo nani wo bebo toto abara no basabasa ma akobo ba bia ma epira no enti eya na sanche ye no de bua ne say akora no ye no you report to the headmaster. That is how Akoma system no ye 87.9 Kumasi na ade ba ko pa ne say san kwada yi asesei abusafo mo ye hwe na yenyi emotions and sa na mani mfrim eno me ka kire mo se e ba ye no na me ye se me ye critical e wo sa de we hu a grofo be ka se John no na se ja teacher fo nyina ye onuanom enti no asemba na we teacher fo agina ba bi na wo kan ade a enti me ka kire mo se me nka bi enra obi ye se John ade won kan bi onam se de bi nka bi Akoma FM 87.9 Kumasi but na de mpesa me kan ye kakra bi me nche ho ba bia dru no akyerɛkyerɛfo ene awofo I was saying, you know, you were the same page.
ne ehu kwan be fa so a ye betimi e de atete nkwada no yeah no problem. You see, school stakeholders no baby a critical pa ye relationship between parents and the teacher. 87.9 A very critical. So how you for now do back school. Now ko janima teacher ni. That's a one sham build it a good relationship. Mutual one. I be boa ma mo mi enu mo time hu kwan be fa so a mo be titi akwada na. Hey, kwada na be ginsem. If I don't cry now, my for crying in break school or crying, crano, or finding on my way. I any maybe. Into your teacher phobia or more school. So, schools, school BM. Yes, where your hard dream pa, where the teacher anywhere your hard dream pa. Say teacher anywhere dear, or no dear. Do you want some Quarano be school? No, my target is a teacher. No, Quarano, we are stubborn. No, my target is a teacher, you know. Adentia because nkwadaa me stubborn wo school ho no sa teacher no ye na dwe so be correct wo mo enti wo mo be ye ne tamfo teacher ni wo school a onso so nsemfo so nkwadaa me stubborn wo school ho no omo mpo masem enti wo mo sa nkwadaa ne be tro se BC ya ade a ye kan obusafo enye senior high school nko a o even junior high schools. Share nkwadaa omo wie omo ebi yes enra dem say omo wie school. I think yes, that's what I read. Enra baby ana me nam buso omo so omo wie. Minim de say bia omo wo ebi nim omo so omo da so ene baby papers bi tro ne ade a. But this is it. Say nkwadaa ni tro omo BC wie tro 87.9 Kumasi. Wasi ni wie ehọ na obeti and the teacher ni esu teacher ni we dey ono ayan so discipline ono ye ntwema no. And I am saying that ye nyina ye nkambom we a parent na wutie me anope a emma teacher ni a wo kire oba de ho nye wahi etimi kwa akoduru se teacher ni we kra de me mpanani ma hwe kra me mpanani ma hwe adan a Akoma FM 87.9 me back to school wo tata no o tata no say anya so o tata no say teacher ni no pe say your ba e bia wo pen na ye bibi suban bi e wo no ho a bia wo de frifie maame wo fie wo ti fie wo ni bia wo ne wo kunukura na wo ne krofo a mo co-tenant am wo fie mutimi didi mo ho atema kwara na fa bi de ko school kwara na nkasa timi di ne ba bi di na tem eno wo de ko school ho eno wo di nsemfo wo school nim in fact the fie kura no ba maame untimi control no wo daja sa kwada no wo daja no jana manitimi kwazi ene mintumo nti ba adwa oh mintum na mo kɔ he enti akwada no benya kwan aye niema bia bi wo fie enti so koduru school ho na se teacher ni poa no a ana teacher ni person correct na o say me ma me kra ntimi na wo ade papa kra onye na wo enti no be problem those days me kai passe asemusia ye so akwada ne nsa kra wo fie ade enye school ma se betimi so akwada ne nsa wo fie hwe enyina ya go through that so nsa me de wakọ enti wo ya de ebo teacher din se udi boni bi wo fie a ye timi bo teacher din so de wo de wo paaye me de kwa Akoma say asomasi na no nkwa hunhunam o ene awo 4 years dodo na yi sa niam na frim because omo na achim na wo no wa hwe kra madam awo school ho a wani adin a correct nkwada na nyame enye wadom ma wontimi nwuye ye de no nyina betwa ampoa
I am not saying say teacher ni bia no a saint, and for that matter teacher ni bi ntimi go overboard. Possible omo ye nipa betimasi, but I'm saying that yen nyina yen kamo because kwada no won finfin no kwada no o sem finfin no ono ne yen focus. So me kai but you live on Facebook o share and now you can say ni teacher ni baako asio so senior high Akoma FM 87.9 Kumasi eba news nim say oni akwada baako pepe ne de ade wo nani. The last time I checked na ono nso so pachew say ya papa Ibrahim Mahama emeye na dom na ono nso so nka na no a girl Adventist dey ba yi ono nso dey ba news nim pa menim the state now. Matias here teacher 4A go through a lot. Me to this way, to this extent there. As a matter of fact, me they are me who video me condemn here. 7.9 Kumasi. Condemn here say a bedroom point abia teacher ni one akwada baya na pipe na dinner chef na o no I mean under no circumstance and I was say it drew that stage. No, I mean Debbie. But at the end so say ye be si dan ni aka ye be ya ni dan enti ya gene se mo fanko mate say awofo ni bi say ai and an order from above 7.9 Kumasi PTA for national omo so omo ntiase ye ntwi teacher ni na so ye twi teacher ni na so akwada no so se ye twe na so si ye twi teacher ni na so a let's not forget akwada kura fa ne say watro ne na ye awie ni wase awie but onye school no until send the results beba no bibia timi si mi aka say hey nkwada no a mo kyerɛ wɔ Nyinahini mo ayi nyina mo papers nyina nyame mfa sama ebia mo papers kwa na yɛtwam 7.9 Kumasi obe akwada no bepe school akɔ you say bia private and ya na ja omo de omo no ya omo mfa ne ma ho do ba bia private for no say bia wo yɛkɔ ya formal school na yakɔ akɔhwɛ o conduct ne ade de bi ho mfa ho but schools bi wɔ hɔ a public one bi ho a wokɔ a na headmaster afafo no a friend colleague no ho no kwada we na ne suba te sɛ menye no enti akwada no wonwie school amuso madwa adan a enti kiemfa teacher ni nkotom Akoma FM 87.9 Kumasi ye ka wi a ye yi no free okay o de granted ye de akwada no kɔ ye se okɔhwɛ ne ho ya de ye kɔ teacher ni no ye kɔ ye so onko na se remand no se ye sentence no emra no I have not read about it how e be say 6 months say 8 months say 1 year yes teacher ni no onko demu a yatima dealing with the issue ana are we not Akoma FM motivating kwadane in a way say no matter how ebeye no teacher ni no ye betwe na so enti me video bi na na picture ya na me ka ho asem yi e go viral pa nkwada ya mo school ba ko ai wo ye fresh sekire kumawu ekwa ane kwan no so ho senior high school ba ko kwada no okita ayi bi mema de bi wodi se dua no de ayo se na wodi twi I mean you see what granted enra me checks am here kire say ebetimi aba because confirmation be am my the oye video ebetimi aba hwe setup na 87.9 na so mo ye practicals what granted ebetimi aba say bia wo mo ye class wo mo de ye practicals huh but akwada no ba bia wo de ade na duru no
I go beyond that practicals na. It was a classroom. Nkwadaa ni nyinaa wɔ hɔ na ebi ankomu nyinaa nkwa wɔn mu sua deɛ. Ɔno no de yɛ ade foforɔ. Abaya wɔde nam ne boso ha. Na wɔatwe ne kɛtrɛma. Na wɔde ne kɛtrɛm. Kyɛ sɛ oh money who say adeɛ mi teacher be hu. That is information I'm so be a practicals na no more yɛ na. Ka so mo family ntino. Because ebe nwa sa kwada akwa sene saa de no e de ahye ne nsem ba betan class no yes and wo share almost set up no so a say na class na see na yes possible say bitima ye either say be a science be no musua ne ade yes possible so na ya protect akwada yi oh so be protecting say at the end of the day say the can itimi establish here but the problem is that say akwada ne benya adwene bi say yetimi de fa ye boso ha ba ya yetimi kutam sei ye som sei na ye de fa ye boso sa fa boso de fa ye boso sa na kire say nimpokua nimpokua ntem Akoma FM 87.9 kwara no de nam ho sa de nam ho na ya wo de kupa betima blend anim no na said you see so ade anim no ehia me pa eti ama ade no wura nkrofo tirim say nkwara no say wo mo fashion ho ono oba wie school a ne hairstyle de nam school ni mu no obi antimi nka be man bo so de ade ode form afa ne tirim ni mu nam school ni mu sa obi a o teacher no ye de koka ye beti tewa bobo enti se ba say ya should our interest be in it say oh teacher na twa say teacher ni no ye de ne tum ye wi a de na asi den na asi me endorse sa ade no but say e court na judge say ade no mo de mo fa nko fie na mo nko settle bibia because eduru ba bi kra na akwara no wonu ne ho akwara na wo for cross eduru ba bi no mo so nu mo ho say sa ade na si you see parent ne concerned that okay say ye wia akwara no a ye kana sem no the din said e be ye and the judge was also concerned say ye wia akwara ni din because there is future ahead of the young girl. You get that thing? And you know, observe say e ba say ya 87.9 Kumasi. ye nyina ye nim komo ni ye o share police statement on the buyer do be teacher ni no kra no omo to na bo omo pa na bo. I am not supporting the teacher in this act. No. Debbie, nemum say ni nyina mu no. Say ne wako wono a teacher ne ho afa ne kakra. Yesi kona yen hwe ne resolve yasem no. Yen hwe na yen settle bibia. I want say PTA for national for ne say Debbie no. 87.9 Debbie no. Emfa ne nkotum. Enti yen system no a ye practice say anyhow ye niema no. Ye be koso abuild the politicians are ye building. Ye be koso because akono school ho no bibia mo ne hu say ade na wo ye no ye be twe na so. Enti say when emra ho nim say emra say ni abe ready say enye wei o school ha 87.9 Kumasi. but o kwakoye o me ye ntwe na so na se nkwada timi wie school no ma sa ba school ha be say school no niema niema na wo school ho no wa target ade bi oba akwara no wa djibo ntim say me ayiwe me wie amefa book we me wie that me books we wie amekwa koso na nyina free school. You see that atwen no enti sa akwada no obe wie benenam street ni mu na krono ese ni trim Akoma FM 87.9 enti mo nyima no nsi bone act we no. I mean there's no way say teacher ni a oni akwada na oni ne toto na the point ube yina shi ho
Now tennis na pow dear. No. But if this is the decision from the court, if it is, enti dear you see okade. That one I was happy. Akoma FM 87.9 Kumasi. You get it? That's ya chim kwada na si baby, ya chum magina baby say, "Womo dear." The teacher ni parent ebetima kwa kodina school and the teacher ni atam and ko headmaster ho no akọ complaini na headmaster church ni mu teacher ni aba ya trans oh teacher ni e me da se e bi akwara no de oyeye no adaroma next time no bia ye the same mame Dabio akwara di su ko now hwe kane no di su be kofie se wo kwa ye ka jo se be ma de besi school ho no mfa mafie ya sa ka chiro kra se ye suku masem ye mfa nko fie now ya twa ba na wasosumu ti da ho na de che se una papa ho odin na abra obra bi na on de all squad ntino na o dimirika na me ko ka chem papa enen kwara no bitimi ye wo akokodro mu timi ka che ne se wo chena papa be ba ha ba beto. Yes, I mean, and the day na dey asha akwara ni trim. Ya ka kire ne say ukọ no. Obi bia be ka kire teacher ni bi I mean, niema be ka ho. Teacher ni bi ko din semfu be ka kire no. Akoma FM. Ampa kwada no so ampa de be chi ni papa be ba. Ni papa ba no so nya so be busa sade ne CEO. Obedi atem, obebo sotro. Kokofa ne brother e de na ba squad. Omo tata teacherfo. Me say, eye den ye wo teacher ni bi a obetima go overboard eno wo ho. But eye ade a se ye nyina asoman enai na de aduru ha no na de aduru ha yi. Ya politician na nim no dwe. Akoma FM 87.9. Odi bone a onfa ho eye school ya na nke de correct. Nti me kai etim de akwada ba na na be hye wonsa. Ye kan so no teacher fo ni bi nso wo ho school ho wo ho wo school ho ni ya ka teacher ni we di onye o teacher ni we di onye o timi ko che parents eh say teacher ni we di wan ko kaka bi ankyere na wo be sa to aso pe wo mo aka teacher fo na ya kase ho because emra no o say no dia me banye no me mo bi ba so nye because at the end of the day me na me ye na yetete nkwada no that is adwuma dia ma yesi enye no na colleague o say ayi we dia teacher ni we na some edin o ntino so impression be na o create wo dey two parent ni trimu say sa akwada no be ka say ampa teacher ni we wonya o teacher ni wo ni colleague wo so endorse Akoma FM 87. asma me kan schools ni bi ewom se parent eba school ho a bia na wo no akwada no kra no wonya bi free parent ni ho nti teacher ni no we ayi de wonye wo hwe onye hwe ni ye onye wanka bibia nkyere na aba no obe ha na dwen na ya ye ho ya teacher for ya na say we ba yi me sure pass teachers ni bi wo hokas aha kwa we eye pa nyame na tua ne ka usuba te sanso na wo ye no wo ye ma ne bro so a 87.9 Kumasi. na wa hye ne ma yie nti na teacher ni wote ho ne nsa hye na yi ndemre fam hwa kwada din owi a owofo de brawo kwada no wacha senior high wacha say 3 years enumpo 3 years ne krenru ami say track ne hwa track ne yellow ni hwa baba ide na soma dwo no obefia onfa mrew minim school bia early 2000
na sa school no say oye akwada na wantima ntra school mu a acha na junior high school acha oye bema no kra de no ema no say wokwa wo so akonyem so wantimi anko sa school na say school no wantimi antram obi anyi wadi wo say e bia teacher for your street was school mu na say wantimi anko a obekọ sales and also obekọ ayi obekọ akonyem. It was like that because omunkom ade na mu ohye because see teacher for no hwe say mra be adwuma. Akoma FM 87.9 Kumasi. And this is where ye nyina ya ba bedru nti abusua uya ofo na wutie mi a dwene ho bio yanka se ma ho kwa na teacher ni mu bankunu no nemom dwene ho bio se akwada no de na wo kra wo fie wotimi fa ayi bankuta wotimi fa ayi sekan to woto sekan ade chesi no Akoma FM 87. so ho foni na mi twa no but ho foni na mi twa no sano ko na so den bari akan sa akwada no o start ye ne bi obi teacher ne bi hui ye so obe correct akwada yi ama ho kwan oh me ba we die me ba we die na me ba we die enti afi wonyini a Akoma FM na akoya asem 87.9 Kumasi. nkomo ene ye nyina ye die teacher fo bi nso so asofa wo ebi mu sofa sesie bi won kwara ne bi prepare wo mo kama ka suo so teacher ni nani me kia ka sei teacher fo bi a nkwada bi di wo nsa akokeka no eno ye mfi oh we dey teacher ni we dey wo fanye no adan a ba school later obeka ebi mabama bu ba de bi so ho mabama mui teacher fo ni bi abama bu na dey obeba school 10 kra me de nkwada 3 ho asme kire ma de at the end of the day aban betua me ka me kwa akwaji misika ai o se class 1 makra aban me de makọ school no de sama makọ school ba ye ne sa to aso sa na sei ye education ene nkwada na pese tito mo no enti abusua die wo mu eno no me nua sikapa good morning o se Sir John wakase yi pa teacher no overreact here in this situation but yemubu wa ha because discipline and ma 87.9 Kumasi. ma tia ye nti ene ye wa ha I think sir Aban should find a way to protect our teachers.